voin hi mei nili sang le som ni pahni nilai ni ania tukin zinga Vairengte o chanchin buina Tualchhung chanchin tarlante ron chiat chole don ani Kolasib district MJA ten khamranga in kulmek Myanmar raltlante tlawh Mimin Khan Kolasib district MJA te chuan Myanmar Tualchhung buina awanga Mizorama sahimna ronzong khamranga raltlan ommek te tlawh in andin mun anen fia MJA te hi khamrang VCP pulai thanga refugee working committee khamrang chairman nibok hovin khotlang hroi tu ten an lo dong songa MJA te hian an poisa tho khom mangin raltlante tan bu fai an pe bok Kolasib district MJA te hian khamranga raltlante chomdol na thok tu refugee working committee te komin raltlante tana tanpuina poisa bu fai le silfen an don te chu rol khai taka pek an ni baka raltlante hian an mani tokin eizon na kongsang sang an dapti lo hrilin raltlan lo lut reng te chu uluk taka chinchi an ni thule sarkar atanga refugee an ni na identity card pek an ni thu an soi MJA Kolasib district president pu Andrew Vanlala wachuan raltlante chu zohna thlak an ni angin kanen sanglem loti asoya Mizorama in humhimna le sahimna zonga inron kalta sa Mizoram khotlang le sarkar dan siamte zomkha inti tur ani ti in raltlante afuya Mizorama inom chhungna na chuan tuman anti na cheu kan phallo ril tram tuihala inom kan rem ti don lo chu wangin khole tui thatak ni a khotlang le sarkar in kai hruaina inzom ero kan phut ve thungani atibok raltlan hroi tu te chuan MJA te zona changin anjinga damlo na awanga Delhi a enkolmek pakhat chuan Delhi a Aadhaar card asiam ti MJA te hi an lo hrila chang el chu chingal siam nan an hmanga USA lama an thon thin chu a hralna lama harsatna an nei taka wangin an siam chhunzawm to lo ti an soipok nikum October thla atang khan khamranga hian Myanmar raltlante hi an lutrana nimin thleng khan raltlan lut to chin chia hi mi za somsari pasari omin chungkua cheng somli le pariat an oma anjinga mi somnga le pasari te chu nopang kumsom pariat noilam an ni anram lama kir le mi pasari an om ni in chin chi ani a nunna cha mi pakhat om to bok ani Myanmar Refugee Welfare Committee Vice Chairman pu bok uk chuan khamrang khotlang hroi tu te le sarkarin an lo don sondan chu an be sei phak pak pe lam ani thu sain an chunga thatna an lan tira wangin an lom tak zet ti asoya raltlante hian eizon na tan narem changa piang an thoka sikul kal rual te chuan khamrang kon puile sai ranglama zirna an chhunzawm ve mek ni in asai bok ani motor rutu wa rin hlel man ni somni le paruk jing dar som pani le daruk inkara pulal mal so mangente kon veng bil ko thlir eco van MZ01A 6565 ruk bo chu nimin chama dar som le chan vevel khan kharzola arutu niya hriat amet laskar ronpur silchar chu man ani eco van bo hi kholaya CCTV atangin sentro senduk mangin ruk bo ani ti alanga ni somni le paruk jing khan eco van hi number plate ran AS 11K 4299 Belin Sehapui V CRPF Geta a entry ani ti hriat ani bokani eco van rugna a an man motor Centro ML 05D 6437 mangin nimin khan bi khothira anon kal le a thalai then khatring hlel chun lo ti dingin a motor anan dika motora hian motoran ruk gate an pass na motor number plate a phurbaka an motor ruka kartep le sound box alo phurani centro kara hian ni somni thali sahni le somni pani zinga Vairengte ayo si venga eco van bowa an puan cheda chu mu ani bok ani PMAY signature Vairengte atanga PMAY housing for all urban tunaya dawngtute chuan tunlai hian dudo Kolasib pa document poimo te thelutin signature an pemeka heti la hian Insak tanpuina dong to abang thalak to ho signature pek ngai te chu karthar lam hian apek thei tur thu an soyani PCC Flooring zo fel government primary school 1 le government middle school 1 te chuan
an sikul pan na kong chu tunhnai khan siam tha in he sikul pan na hi step ani thina atlak bal to awangin zirtir tu ta chuan paisa tho khomin PCC Flooring a siam ania PCC Flooring hi zofel to ni in side drain le afon ban siam ero an la ba kani room sak chhunzawm mek Vairengte Higher Secondary School 10 MLA fan cheng noi nga an mu manga school building room thar an sak chu bultran chau mek ania tundin huna hian abim tur chhunzawm tura ruaman ania mystery te an chawri awangin an la chhunzawm theiri lova karthar lam hian chhunzawm le thei anin be sei ani PM Kisan Aadhaar link tunla hian Tualchhunga PM Kisan dawngtute chuan installment an don chhunzawm zel theinan Aadhaar link tur ani angin Aadhaar link hi Tualchhunga Common Service Center hrang-hranga an boipui mek ani police station report Nivin Khan Vairengte police station a FIR thelu umlova tangkol lai an nei lo bok ani voin Tuichhuah dan tur voin hian kudam veng exchange chimveng first line zalen veng hlun le tlang doma te tuya chhuak tona atu langa ti dang lam thei ani thu department lam ten an soi bok